Selam alik, dobro večer. Bog vam pomogao, pomoz Bog kako god hoćete. Mojim vojnicima, mojoj vojsci, mojoj podršci, Allahovoj armiji, mojoj armiji, odnosno mojoj vojsci. Allahov ratnik kreće. Bismillah. Jallah vojsko. Ja naravno kao jedna, kako me nazvaće, psihički poremećena osoba, napravim sebi zapisnik odakle ćemo krenuti. Tako, Selma tu si. Halal te. Nema zarade preko mene. Hvala vam svima na giftovima, oprostite, samo da ja krenem. Ja ću se vama svima zahvaliti, hvala vam puno. Prvo da kažem, ne trošite se puno. Sav novac koji ste poslali nije stigao meni. Jedino je stigao od Flore, profil Flora, uplaćen stan i 50 eura koje sam ja podigla. Sve ostalo je podigao Amel Zornić ili Amel Pervan ili Amel Beković. Sada Amel Zornić. Trenutno. Jer dotični gospodin mijenja prezimena na svako pola godine. Zbog čega? Zapitajte se. Ja ne znam. Ja nemam pojma. Citat iz Kur'ana, iz El Bekare. Ne znam da li ću moći tačno citirati, jer nemam baš koncentracije, nije ovo lako. Ali po nalogu psihijatra, kad budem spremna da se branim, jer sam otpuštena sa psihijatrije, gdje su me strpali dotična gospoda, u stvari Bekani. Ali Medina, to jest Amele, samo pratila je. Idemo dalje. Iz Al Bekare sure. Da vas podsjetim. Oni su obilježeni. Na njihovim očima je naučena mrena. Njihove uši su začepljene, odnosno zaglušene. A iz njihovih usta, kada su u javnosti, govore, mi smo uz Allaha, mi smo vjernici. A kada ostanu sami sa svojima, to je sa šeitanima, oni kažu, mi smo sa vama. I mi se njima, odnosno njemu, samo podsmijavamo. Još jednom, hvala vam svima za podršku. Idemo dalje. Krenut ćemo od mog zanimanja. Što se tiče psihijatra, njegovo ime neću da pominjem. Naravno da svu dokumentaciju imam, svoju zdravstvenu, i naravno da imam sve testove na narkotike, i naravno da imam sve testove na svoje zdravstveno stanje. Zapitajte se zašto je pacijent koji se sam prijavio na psihijatriju, kog je primio jedan hadžija, gospodin doktor, profesionalac, sama se potpisala, ja lično, pustio u nedjelju
za 6 dana. Zapitajte se vi, ne ja. Ja ne znam, doktori znaju. Krenut ćemo od Ade Glišića, odnosno od mog zanimanja. Moje zanimanje je umjetnik ili multimedijalna ličnost. Za nepismene, za bekane, nepoznata činjenica, odnosno nepoznata riječ. Pametnom je i šaret dovoljan. Jel' tako? Tako je. Dado Glišić, moj bivši suprug, je prošao tako kako je prošao. On je umjetnik. Ja njega poštujem kao umjetnika. Kao čovjeka? Ne. Kao osobu? Ne. Ja, ponavljam, moje zanimanje je umjetnik. Registrovano u Amusu i u Skaju. Za oni koji ne znaju, koji su neuki, ja se izvinjavam, ne želim da vas vrijeđam i ne vrijeđam vas, jako kulturno pričam. Amus se nalazi u Bosni i Hercegovini. Tu sam registrovana kao umjetnik. Sky se nalazi u Republici Srbiji. Tu sam registrovana kao umjetnik. Odnosno, kao izvođač, tekstopisac, književnik i tako dalje, i tako dalje. Moje obrazovanje. Fakultet političkih nauka, odsjek komunikologija. Privatno završen fakultet u Atini, ne želim da kažem koji, jer nisam dužna da se pravdam ni vama, ni bilo kome. Sada se obraćam svojoj vojsci. I vrijeme je za šta? Za istinu. A istina je samo jedna. Ne postoji 10 istina. Jel' tako? Uvijek imaju 2 strane medalje. Tako je neko rekao. Nekada davno. Neki učen čovjek. Neki historičar možda. Možda neki naučnik. Ne znam, nemam pojma. Jer ja sam, kao što vi kažete, psihički poremećena i neuka. I na narkoticima. Vi znate. Okej. Idemo dalje. Daću vam za primjer prvo Anu Nikolić. Ana Nikolić, znate kako je prošla? U svom odnosu sa gospodinom Rastom. Oštećena od djetinjstva, dodatno oštećena od njega. Preuzima je Rale, prijatelj Dadi Glišića, i uništava je dodatno. Mislim da je to dovoljno. Primjer jednog umjetnika. Jedne žene koja je izgledala u ono vrijeme koje vi poznajete kao boginja. A sada se raspada. Od čega? Od muškaraca, od djetinjstva i od trauma. Seka Aleksić. Svi znamo njenu prošlost. Morala je da radi. Ubacili su je u mašinu. Istrošili je. Izmučili je. Ali Seka Aleksić jeste kraljica. Zašto? Zato što je sebi našla skromnog, poštenog čovjeka, njemu pomogla i njega preodgojila. I on to poštuje. I uzajamno se poštuje. Znači, ipak je uspjela. Svaka čast. Seko Aleksić. Teja Tajrović. Moja podrška i hvala joj puno za to. Znamo se ja i Teja. Teja zna kako se mi zna. Teja je prošla pakao.
Ja sam gore prošla, ali izvukla se. Kako ta izgleda sada? Udala se. Šta je uradila? Našla sebi skromnog dečka. Našla sebi skromnog dečka. Udala se. On je poštuje, ona njega poštuje. I izgleda kao boginja. Kapa dole, kraljice. Pozdrav za Teo Tajrović. Sada ćemo malo o Amelu Zorniću i Ajli Zornić, koji je sinoć izjavio, kako su mi prenijeli i snimili, da je rekao da je sa svojom suprugom i da je meni potrebna psihološka pomoć. Našao me je kod makijata, preko puta Željinog stadiona dok se igrala utakmica, gdje sam čekala prijatelja od svog ocala rahmetile. A novac za taksi do makijata mi je dao jedan tehničar i doktor. I rekli su, ti to možeš, jer mi znamo da ti to možeš. Pa ne znam, doktori, psihijatri, ginekolozi, kardiolozi, neurolozi, abdominalni hirurzi i tako dalje. Kako ste? Ja, Ajla Zornić i Amela Zornić. Mene je gospodin Bekan našao tu, provozao 2-3 kruga, pokušaj manipulacije, mene izmanipulisati. Opet ponavljam, Amele, Dado Glišić kako je prošao, ti ćeš proći 1000 puta gore. A znaš li zašto? Ne zato što sam ja najljepša, ni najpametnija žena, ali sam genije za tebe. A za vas, Bekane, institucija. Vaš stepen inteligencije, izrazit ću se žargonski, je andol i čiza. Znate ona linija na andolu? Analgetiku za bolove. Toliko je vaš mozgić mali. Amel je mene uveo u garažu da mi dokaže da je dijete samo u kući. Međutim, uveo me u hodnik gdje ja namirišem tjelesne radnice, a i suprugu njegovu. Da li sam ja vama rekla da ću ja njega vratiti njegovoj supruzi? Da li sam ja njoj pisala privatne poruke da se ona vrati svom suprugu? Sinoć je izjavio, opet ponavljam, da se vratio svojoj supruzi, da je njegova supruga elhamdulillah sa njim. Sve najbolje od srca želim. Da vas Allah nagradi, vas i vašu djecu, želim vam zdravlje, rahatluk, mir, sklad i sve što poželite. Amin. U stanu, u hodniku, sakrila se gospođa Almedina i gospođa Ajla Zornić. Ajla Zornić, saučesnica Amela Zornića, Almedina, tjelesna radnica Amela Zornića i Ajle Zornić. Ja sam nasilno ušla u dnevni boravak i vidjela kolica. Oni su se zaključali u sobu, jer se oni boje žene od 50 kila trudnice koja je ušla direkt sama u njihov stan. To jest ne u Amelov stan, nego stan koji je na njegovom ocu, Pervan Emiru. Pitamo se zašto.
Ja ne. Pitajte se vi. Jer ja nemam pojma zašto. Ja ništa ne znam. Jer ja imam amneziju, zato pišem. Kada sam vidjela kolica, nasilno me čupao. Kada sam ušla u spavaču sobu, vidjela sam da je alhamdulillah vratio svoje dijete, malodobno, svoju bebu. Allah mu podario zdravlje, sreću, veselje, rahatluk i da ostane sa svojim roditeljima i da ga odgajaju onako kako roditelji treba da odgajaju svoju djecu. Amin, ja Rabbi. Zabolilo me. Da, jako me zabolilo. Plakala sam, vrištala sam. Gledala sam u tepih koji sam ja donijela. Kuhinju koju sam ja čistila. Balkon koji sam ja sređivala. I spavaču sobu u kojoj sam ja spavala. Ušla sam u sobu, srednju, gdje su oni tada živjeli u istom stanu odvojeno. Gdje je ona spavala u jednoj spavačoj sobi, a on u drugoj, gdje sada spava prvi Amelusi, koju sam ja namjestila i ja gurala namještaj zajedno sa Amelom Zornićem, lično. Čistila i neka sam, jer tako se prava žena ponaša. Jel' tako? Ja mislim da je tako. Izašla sam na balkon, plakajući, vrištajući. Oborila sto koji sam ja namjestila, zajedno sa Amelom Zornićem. Palmu sam oborila, koju sam ja namještala i njegovala sama. Dopuzala do sobe u kojoj je gospođa Ajla Zornić spavala, ponavljam, sama, jer su oni spavali u odvojenim sobama. I spremili su stan za rentanje, jer oni taj stan rentaju. Po Amelovoj rečenici citiram, u restoranu blizu bulevara, kod njegovog prijatelja, na pumpi, kod autopraonice, gdje je on žderao, a ja hranila vrapce. Iznajmili smo stan u Lukavici, sačekaj još par dana da prvi sin završi školu, pa da se tu sakrijem, jer nas tvoja majka prijavljuje, a Ajla ima dečka. Znate ko je Ajlu poslao u Egipat? Ja. Kako? Zarađujući novac preko TikToka i ono što ste joj vi slali na Western. Haram vam bilo. Svaki dinar. Amin, ja Rabbi. On je poslao u Egipat sa svojim djetetom. I jeste, to je njegova dužnost kao supruga. Da.